Kumbola mirongo mihauna tandao. Mstari wa kwanza. Kujo na Musa akenderera kunena akiamba, kwa vivyo Bizaleli na Oholiabu na atu osi mario bona wapo ulachiwa kumanyana kuenda kazi zosi zimalua zokai za kutengeza rohema na mahende kazi hiyo here bona rijo lagiza. Bai Musa akimwiha Bizaleli na Oholiabu na atu osi mario kala bona za hapo ulachiwa kumanya na mario kala mana henza kuhende hiyo kazi. Akiapa jo vitu josi virisho kala vizambozo ni ana ya Israeli kwa utua kwa kutengeza rohema. Ela kuno watu beka marichire bulo kureha vitu. Maendelea kureha sadaka zao kila mazacha. Vikara rehu mafunzi ya rohema maroho na viriahu. Makiricha yo kazi na machenda hata kwa Musa. Machenda ngwamba. Kureho bewa watu machelo kureha vitu tu. Hata viza kirajo fuvi malajo. Kaiza yo kazi frio lagizo ni Bwana fuihende. Bairo wasikira viriahu Musa kimboza amulo na rikisengwa kambi nzima kukala. Atu os alumenache hedu hegani masikiro msirikize. Sadaka za kwa kira hema ziza tosha. Kwa vizho msireheka heri. Ndo watuma kiricha kureha vitu. Kwani jomari jokalama za vireha. Hata jere vindakira. Jevri jokala vina malo kuhendero yo kazi. Mstari wa 8. Hemara mlungu rinatengezwa. Bai mafundi mavimanya tototo. Makitengeza rohema na shuka 10 za katani safi ya kuhenda kusukwa na nyuzi za buluu na za zambarau na thuni. Kisha za shuka were zina marembo gama kerubi karigo fungwato sana. Shuka zosi za kala karakarade. Kisha kila shuka ya kala ina urewa mikono 280 na wala mikono 4. Baizo shuka kizigwizanya 5 hala zo shuka za kanda kahi zo shuka 5 makizichonera mahanzi gauzo wa buluu mapindoni mwao. Mario gonya visho makitengeza mahanzi 500 zulu za shuka ya kwanza. Kaiza zo shuka 5 za kwanza. Na mahanzi 500 kaheri zulu za yo shuka ya mwisho kaiza shuka 5 za hiri. Mahanzi gago were ganalolana. Mariho la hahu makitengeza vidude 500 changoto ja dhahabu. Makizigwizanya za shuka zosi hatari kikalari shuka rimwenga ra hema. Mario gonya visho makitengeza shuka 10 na mwenga kaheri za nyoga za mbuzi za kutengezera chandarua cha kubiningiza rohema. Za shuka 10 na mwenga were zikarakarade. Kila shuka were ina urewa mikono 500 na wala mikono 4. Baima kihala shuka 5 makiziguzanya lwakwe na za shuka tandahu nazo makiziguzanya lwakwe. Kujo na makisho na mahanzi 500 zulu za pindo ra shuka ya kwanza. Yaziria hushuka 5 za kwanza. Na mahanzi 500 zulu za pindo ra shuka ya mwisho. Yazo shuka nyingine. Mario gonya visho makitengeza vidude 500 ja ngandu. Jenye ngoto kwamba magwizanyire zo shuka. Zikaleri shuka rimwenga ra rohema. Kisha makitengeza chandarua virijo ja rohema. Kimwenga cha kingo za thurume za ngonzi rizo ngizo rangi thune na chandarua cha hiri cha kingo za pombo kindicho kala zulu. Mario kalama za gonya visho rohema makiri tengezera fremu za mbao za mshita makiziimisha. Kila fremu were ina urewa mikono 10 na wala mkono 1.5. Kila fremu kaiza rohema were ina sopolo 2 zirizo humiro kugwizanyira zo fremu. Luhande la mwaka lwa rohema matengeza fremu 200 na maina 400 ga fedha. Kila fremu ikala na maina mairi akungizirwa zo sopolo 2 za kwakwe. Luhande lwa kwa vuri lwa rohema nako makitengeza fremu 200 na maina 400 ga fedha. Kila fremu ikikala na maina mairi ga kungizirwa zo sopolo 2 za kwakwe. Luhande lwa nyuma lwa rohema luri ilo mserero wa dzua makitengeza fremu tandahu. Kiza makitengeza fremu nyingine 2 za pembe na pembe. Mwenga pembe ino na mwenga pembe iria.
Kwa nyuma ya hema, fremu zizi kama ziguzanyire bule kotini. Elama ziguzanya hamwenga zikunywa ni kidanga kwa zulu kwenye. Tusimbiri zatengezwa vimwenga kwa vizho luhande lulo lo mserero wa dzua lore luna fremu 8 na maina 10 na mahandahu ga fedha. Kila fremu maina maeri. Bamaroho la haho makitengeza papi 15 za mshita. Papi 5 za kuguzanyira zo fremu za luhande lo kwa mwaka wa rohema. Papi 5 za kuguzanyira zo fremu za luhande lo kwa vuri wa rohema. Na 5 nyingine za kuguzanyira zo fremu za luhande lo nyuma la rohema. Luri lo mserero wa dzua. Marogo nya visho machange za lulu papi lokahikahe lurokala luri lokiramo kahikahe mwazo furemu kula kanda hata kanda. Kugonya visho make alazo furemu hangunga nazo papi makivi haka dhahabu. Na marogo nya makitengeza vidanga cha dhahabu cha kufungira zo papi. Mstari 15. Bai maroho kala maza gonya kutengeza zo papi, makitengeza paze ya kufungwa na nyuzi za buluu na za zambarau na tune, hangwenga na kata ni safia kuhenda kusukwa. Pazi ya hiyo mayangiza marembo ga makerubi garigo fumwato sana. Yo pazi ya nayo makitengezera mihongo himine ya mushita, makihaka dhahabu, gonya makitengezera vidude jenye ngoto za dhahabu na maina 8 ga fedha. Omlomo wa rohema nao makiutengezera pazi yaye leo fumwa na nyuzi za buluu na za zambarau na tune haungana kata ni safi ya kuenda kusukwa. Kazi yoyos yahenda kufumwa na shindano kujona kula haho makitengeza mihongo 5 na vidude ja kugojera makivi haka dhahabu zose. Ela mainaga wa matano makigatengeza gang'ando.